temen ya di kamsai jai mong. Temen ko pa mian eh. Yang hana hab mudu ya u MLA sungji. Mana muda yang boleh jungi? Tip sino memang ah. Abang alim tak lah post nyang buat show. Kikubor Kapatisi TV. Muay Thai Kakunhun kinong yalek kai Muay Thai, kabadan hapok kalama jong ka Muay Thai Association of Meghalaya, balalam kaman da uba Angelia Sun kumukuj kala yokur ya kekerdan kabaar haka 7th Umai National Senior Muay Thai Championship kabalalong ha Hyderabad, Telangana, bala penyan da ka Telangana Amateur Muay Thai Association ringkat kajingan trelang bat ka WMC India. Nakani kerensan yakura kirkot jangka Muay Thai Association of Meghalaya kila yo ban kur san pusan teli kita kema kata arpu nyau teli kita kema ksiar kan nyau teli kita kema rupa bat khatwei teli kita kema renong haga jingwan pa shala yeng rengkat baka nam jom kipat ba nong shong shnong jangka dong nong kendang saiden kila mi sha surok ba ban pediang burom yau ujal armarang uwe ni kisamla ya lekai ubala shimbenta berkakunhun Muay Thai kabala yo kur ya kata kema ksiar bat takma rupa haga jinga kun wai kru Muay Thai Meghalaya. Dong kasi dito gadon kada jing enti jungu kadong isu dam na kamansim kaba so kumen habang yok kane kalat kaba kena panasnong nadong jungi wat wiwara ya kanam ya kapuram ke kasnong te kumne kepat bang ya jal ro ba nang ni sakmat long penilam kalenti kalat perlu ke kena kadong makin nang makin bot ni perlu makin penya ki kita kan kepat lang pi bical mau pi pilau ra puram nang makin ni yo lang kata kapuram komunikasi nang jungi ke dai teknik fight syukur nakalian cuma ai kublei yo blei ni kong ma ka ba ka wan si tar jani bela ai man tim nga ka por sa ka por kumba ju ya kumba ni liakai man por man kisnem iju pun ibe yang la long ka bala persyam yang sai sim ben simbenta yang hadin kajing kiwring ke jonga nga kiwai man la ka por man la ki snem ni ya karing te tande kajing simbenta jonga hadin khat kendai snem nga kiw ban yakun biang la de wala dangam poi sa thong tau thong bangan yo gol ru henrei ngala yo pat ban yo ra na ka yang ki kintei baro ke ar kendai tandi ki tim bala simbenta lang ka tega jing le ka ni badan ko Hyderabad ngala yo ko mi we na ki best fighter na ka yang kintei kapor man manage nga hapin persyang kumnon manage kapor banga treh kam hinga treh hi kede kapor nga bangan praktis nga hapuan praktis lang hinga manilam yang ikun kon praktis lang lade praktis lang ikun entah kijing te kabun ba kajing juga banga syam tangwat la kataru nga persyang bait bangan kiu bit saprang kumakia kiu lang kiwe kuntanga lade nga kwa bing ke kan pen eta kasap kapong la jong ka banga don adu por barang rit teka ekip kajing amat kim jonga ha ki we pat ki sono samla kan thei ki we ki nok mi nde ra kin bakin halor ka phang baki sai no ben nde ban kutlat no tang haying dan tang bat ikun kilat kilinti babun bapli na bata ka jukna kaliang kilong kemi kaliang kiken thei ki basa I ben ki basa I no ben du nde bakin kutlat no tang daying ha surok haying nde ka pli na rapi kedon kamon ka jong pi kalat ka pli do bar ka ani sakman ani praktis ba ngan persyang ade bakan yo gun medal haka national game 39 akan 39 national game ke Bansalong ke Meghalaya awak arjara nga ko presiden jongga Muay Thai Association of Meghalaya baringkat bat hapo ka jingelam jonga ba kunjo jongga association bro koi ngai kublei bang priang buram hakati upor yakni kena belewan ban simbenta sya ka new Umai National Championship ka balalong po Hyderabad hapo Telangana hapo ka SA Convention hapo Telangana teng so wan ong nakaliang ka association ngiso barai ka buram sikat dai wat pedeng ki
Jinge abakilek kiwan ki kena ring lala banura ya kana makburam binglayo yu gol nyu ar pun nyu tuli gol medalist nang ta khan nyu tuli silver bat kharwei tuli ki bronze bat total medal ka jela Meghalaya kayo ar san tuli bar nglayo haka kerdan ka baar haka tega championship kebrang sidap haka ar santerik te nak lengka option ngimdon ai ban keren sibun ka sulong baik tang je ai kublai bat hitbox kitweng yakni kena jeni kinang la ban wara chu iki medal khamtam ha kani ka national ka bangidang ban penkre nam ta ka national game 2027 kaban selong hapo jela Meghalaya hapuna Januari ban kermenru kumbang ila kulare government lane hapo ya ka DSUI MSUI ba ka jela Meghalaya nginura khambon ki gold medal banura ya kanam bat kibrom hamtam bayakane ka national game kabalong ha ka jela lejong bat ladang ila yin persyang hiru banura ya ka champion team lada kalong kabala bat kata kalong haki kena baka syong haki coach ka bak sarkar la ajing seungi saungut di coach bat ngila ban training ba khamba cucu yaki bat kunju yak sarkar bala ai gitar bat kundit pendiang ya ka Muay Thai Association ka menglayo amta berkhot ban termenru banginura saya kata kana buram na kamta ka dimbit timbiang banna banra ya ka jela jini borok kowe hamtam kembang ongru bak state kala la banura ya kan ka kata live ko kandai national game keblong arto atinyo dia ngaso nakaliang dengar dengan dan isim ban kan sibun dengan soban ai play sai sin ai play kimi kikpa kibel kitya wat apa deng kijing ngi kam apply nak sokar bang ngilet cimenta chatai hari kalong kajinglet nadu bangilet bat hadu indawan ru kalong baik kajinglet kinsap na kiliang kimi kikpa dibahia ngasan balase yodon ki we ginu yodon ki ba sponsor iki ni ai play iki yodon ginu play ai se ke jingasan yano reno nomor na kalian ka association ni kim ICT yano ban pan ya kalian ka jingrap ban rei kermen ru ba ladadon kita kinong ai jingrap ru ni ai play iki kana yo ekemet phat ka ko kya ba kitu ki bring ai play ru kidon ginu ki ba kersan ya ka Muay Thai Association of Meghalaya nginang ai play iki ngan ruai ki ru kana yo ekemet phat kabukot kya kumbang ilong kene dan kalian ka association ngai play session kamtam coach bidon ne katu nengut yaki atlet boleh lek bah boleh yo medal bat kamtam yaki kena ru ke bam yo medal kimdai bandu je kermen dan kalian ka Muay Thai Association of Meghalaya ngila ada berpeluang ya ke meeting mana kane ha ka khandru tarik jung Januari banrai na kamta ka state tournament hajing syak state tournament ngiju pelong ha bana April malu snam khalai sausan yang ilasim dah karai jong ka association berkawai bangin pelong ya ka state tournament ha ka arpusan apnreu penyaur pra hang ni asaidan ban pelong ru ya ka ni ka selection ka final selection na kamta tu kena balik banlong ka preparation for the 39 national game 27 kini kena boleh praktis ning ya bun ngai ai training keleng-keleng haman lagi distrik tem daya kani ka national ke bagisawan hang ne kalong nadu arsan apnreu penyaur pra sausing ke tournament kandon ka sub junior ke junior bat na kamta ki senior na pentaban select ya kani ka kabadai ka preparation national game 39 2027 dan nang ta kini kena belas select nang ni baro kalong bagi kena kin syong ni kin saang ni ka training sedang no nadu ubenai match ter hadu kan dekut ketai ke baik kena kin syong ni daya kini ki puar beladap ngilai training keleng hi district ba pratli district kemudian affiliation bat ka Muay Thai Association kendai tili district kermen begini ki district kinwan bercinta perfect bana pentaban ya bu nam ta ketika tournament ke baiklah ong mena cua patai kendiat aku de Muay Thai Sepang ki event ngidon artli ki event kata gawe ka combat kemudian artli kadai ka armature kemudian ngidon ki jingdeng sedam ngidon ke jingdeng chest guard headgear gloves bat kini ki elbow guard vaksin guard kata kadai ka armature kadai ka under 23 nah ta ngidon sakaway pan kadai ka elite ke mengimdeng chest guard chu kabelong kata ka mengimdeng chest guard chu kadai ka elite kadai 23 above for sauko kata ada atlet ki event ki weight kategori ke bakat kum ka rule jong ke IFMA hadin ta skipen ki event ski event ngidon ya ka white crew ban ngidon bat ya ka memai de baro ki event hapo ka Muay Thai ngidon South League event tengi so menang na kini ki brief ya kini ki medal sementara ban ngamla ban brief tau combat boyo kata nomor ngap syong
ngap selek lut ni kena kita biar nak kembat ke tengut ke biar nak memai ke tengut biar ni alai ke tengut bat ke biar nak kawai kru ke tengut terai kum ba phi kumta ke yong ngim ta kalong arp nyau tuli medal jong gol nang ta khan nyau tuli silver bat khat wei tuli bronze ke total medal ke jelam Meghalaya kawan san tuli kendiat ngaso kendiat ban keren meneng ngapaidin biang sedin kalong ba nak kaliang jong Elizabeth bro kita le sumber free terim ta ni kasin ada belalai pensim tabiang banyak kun apa kombat abde nyuk santilo te wal ada ka rem kawan baaru reina kaliang ka tournament of the best of the fighters kamut na kaliang ketika 7 United Muay Thai Championship ulang po ada herbat kamut Elizabeth kelayo ya ke best fighter ha ketika championship na kaliang jelam Meghalaya